verziju sa bombonama, mentom bombonama i ovo. I u učini ima 10 bombona. Trebamo da uspijemo da ih pojete za minut, sad ću da povučem telefon. Nema šanse. Sad će minut. Jedi šta radiš više? Minut i 5. Koliko rekao si? Rekao sam da će pre biti minut. Ja ću staviti ti. Vidiš me? Ne igramo na pobedu, trebamo da uspijemo u challenge. To je bilo to. Prošlo je 1 minut, nismo uspjeli. Ostalo je 4 bombona. I ovo. I ovo, to je bilo to što se tiče ovog videa i ovo ću tako kompletno. Nadam se da vam se svidjelo, ako jeste ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!